Nakibona. Wakiri. Mbiyande. Nachiro ko kwani gandol nakyogenderete. Njembiyande. Timbwatiande. Tubwatiande. Nakyosusanete igamune ibando yakubira mugondo. Ya talibo ngo. Chema tigama darau baba. Kusene ni momento bugimobi yabona urochenga uyikocha kagonda rau gabo. Ngayo bugimobi yabule. Anyway, ndaye kiwacha. Ya nje ngo kwani nacha ndole nakyogenderete nanyoro ususaine. Chembi yande ninjinsu sana bono ntaragira mwamuntu ngutenjibe kanjandi ketenga igangwera. Nkibona ukwanira bobigo. Nje ndaracha bitina. Senacha kukwana omusane ono gocha kwa. Ndakana rende nte yango bono nakimbi yamukare. Tore biya piani pi. Toro chinje tinsu saini mesete. Tore biya pi. Nindo chemno mesete rakindende. Abari ndo bakongumbore mbwate. Maite ntu aseri kuna mumuromi no kurumwana. Yani wose kagechema ya tinazeka. Kuendelea mukaseri kuono. Ntu aseri kubabuta gutika tumaitiri spomino mbaba na mumuromi nto. Omukungoli nawe namuraga. Mukungoli omubesana nawe namuraga. Nindo chesteri akunya konyegeli obunyonga igapara. Yani oseri mumuromi nto kwanza bonjo keirengaga. Obegaki. Ate togoita. Nkimokubuna. Mageto nato seri mumuromi ndakari kukoba na mukae. Ya umete bone shida se kurwera nigaiga. Ase mumuromi no na muka mumuromi nto ngobata amagoso. Nje wantinte tukumanya ngobata amagoso. Jwe kyabire gekire koba. Nje bono buna ole musani ona at least nabora machiko ngonya ndanyare gutuma rindi gaki kusino kwande mumuromi. Utakumukunda una raga kunanja ramnangura buke. Araboka. No macho kunyundo bwati tukubucha. Kwani nyomba ya mumuromi ntonero yari ngo bamachi monye. Lakini gari umaite nona macho kunyina ringi gari ekompo. Toka ndaroche bugolie lita 20 tara 1 km gendo ya machi. Chiroche tarishu. Eshida bakongumbwate mburinga ki ingwenda rocha chisiwe chire ubuchafu chikokoto no chimuiro ubuchafu chi. Bana chikokoto ngo chiri na kibikoro kunjenga ingaroche kigusieke. Bana ubuchafu bwonsi. Tanda kuboli swali baba. Onyole naye. Kwani nakyogocha mwana wako nganto murangu ngogote yusaranze ba. Nayo bata mangana lyo. Ngogote yoche nguisaranze. Relax. Mwao ko ngonto bunonta. Tiagonguna. Tiga gosori. Kwaje? Mbiyande tiga gosori. Na chirengo kwaniga. Nimbata kangana taringe na chirengo. Kwane ndo gwatse bangu bangosoke. Amwana mageto nyombore inyura. Wana kerere mageto. Rafani. Acha wana ngoma tekere ke dutu akorire. Toro wose ninja biye kanko. Bona tala kunjira ngi tu akorire. Acha amo tekere ke dutu akorire mpaka chibi chambo ate. Kora kwana endo gyakora tabangu bangurwa. Yakongasa ngire ngora kwanza bonta kondo kabebu ngaki matuka ayo kirete. Ngaki kokoro kabebu. Ukwebire bono. Kwani ilete ile kwali. Kwebire ulitoroka na pesa yangu ka spoil pesa yangu. Yondo reason. Chama ndonda soko chikabunda tana no moyi kobete nyomba ga igayoko. This time injune bondo. Tiga piae. Tiga ke mane Kenya sai. Wacha. Sawa, ikurende nkinacha kwai. Mekuja kukwambia ante koru kenyoreki. Lara kende town. Ikabia. Karaigu form na rona nyori. Kwenda ali ojiana ndangereti ase studio gete. Tuchukua kama tere. Njibone kama nkarastano mustani monene obi. This is a big thing waiting to happen. Kwari. So sitaki kirona achire. Meo chako ngini boxing ao ntete ngote you give me the good things my kwenda. Kira minute good things is you give me a good expression. Kwari. Kirona achire ali manyenga muntu na ari ntikete. Oseka kwenda ali manyenga muntu taiyo. Pono kero kwenda kwacha ka konte inangu. Wacha ka konde bote binangu. Maite no nganchete. Njenga kwanza. Wanyakoerora. I'm sorry. I'm in love with my husband. As we are talking right now. Mapenzi kwa kombaranga yeye. Kubarara ya what you should do by the unafaa utoke uende. Kwa wewe mageto nyumba. Sote temorange. Saitani okure. Okure gendoki. Ama unataka nimuite? Mageto nori. Mageto kwa bafu na akitoka kwa bafu akikukuta hapa wewe utakufa.
Toka up. Kona rende ngora. Garuga again man. Koranga kia. Call me. I will never do that. I will never. I know you will. I will never. I know you will. Ndawo chiga. Bono kwa minyo kinando so bugeto ngonga ino. This time toko ngai nama. I'm done. Ulivua ngopo chafu. Kwanza hata niliambia bwanangu kila kitu ako aware. Na alilishanisamea kitambo. La soko chuchi. Chile ko ngai. Bono totebe ingiche ngende kurara na mumuro mino na mukae nwari na kyokuyu nje wano nginda ikujuta ari mukani atari mugako sawa imagine omusa chogo bono omukungu chiro moso ile nyumba use basana ile nyumba na kyokuyu bono magostariane na ya Pablo arenga bono tikanda ko bono na mumuro mino gaki yachemba manyonde tayonda atumonde tayora ngoboli swali mobeke esimba nemboli amo nochibeka okonyere simba yarire mboli wosobeke mboli nobonyansi amo ni medali wacha kongeni osengo kuboli ndiri swali mumiro mintakorete kwanza akorete gento kya maana sana kera mumuro mino na toseriga tomenye tamabati mumuro mino nale ngomora kako icheba chebani iga akocha umeto bana ngachinyanya chinyanya eke bande meno chinyanya chikonerwa naboli swali ingiaba tatene na iskoga igaye guchinyanya mna customer chinde chionse kumbe hey maajabu ya msa mbu yakora mumuro mtakorete gento kya maana pi maana tiga ukwana igo manyanje nabenga muisko mino bono yani umusani ogo yani manyanje umusani ogo injenja andegete senje ya Pablo na dispa no maite dispa tari muisko mino akorete gento kya maana ndegete nyangi ago choyo yukoruma na tokora rabia na tomo ko rabia aki bona kyotegete Pablo na kyo wagetiga baba nandi bunandi njara iganchengeze Ani kwa tiomo wako anyway I chinza chindo chons you just complaining. Ona makwani tayo you already complaining. Makwani kibona ntwaka beira Wano tetenya ukwani ndio kalio yango tay naende town na te form gochkori busongo ngikyaba kaona rotsenko bambusa my Sunday best iga bente bire buya kayora choiruga inje ndueta ngukoira hivi ndo nimeanza kuomoka iga ndueta pi nde tenge ndari ngake bintu byane nje ko bakonya nyumba bintu kyako sari bonoli toko basirias urangambi uratikana nebikoroto igwa ngasino nyore toji oji yomo uyu irashante no rudi nande oji amenda akaomoka vibaya sana siku hizi hapo company yete ya music ante ibon ya music studio kirege mpaka video shooting kirege ntabwata ndoji shante na ruru kunyakuria mangana aga neke nare konte wait shante nacha koni moro omirana inaleta kende ngialeta bona yo kumburi kiareta kokoteba kwanyore bese busungu ngisa wala nyora kiareta kwa turatu tikakebe kyanenje okay whatever igwa I'm going karati bukuru tunjura ngambira lingo ibubiyonye nama yanyu ngise bonende bwango atara chenche birangerere nabonda gutinye none bukoro te bikora ndebye byama utanya ko ntinye rero cyo ntinye ni mwese konde wenze kera igure besa sere ntakwa ojibono nkiako te ibonera mucho korika ni nera busungu obviously ngese nkoraro chiza chine nkora dikanda matera so nkamoro kina maitenga ngote manda sengonyara wonine rediri ante ngende studio ari nteme studio ya nandi ngesa bwate studio ngote tia bwate company ya music keke kone yeah so bono onte ngende then I'll do 1 2 okay go chai konrere de any TV na kongi go ready very soon trending nyasata riko twanchira na intu tonya ngese nyasa ngo abandi ba ngese nyasa ngo ibono chakre kwanza obaro kwanyo riko bono ngaski ochi kokora buna yo kora kodi ngochuri wasa bakwe
Akipabile wani betinsa baga. Amasaba ibo nawe. Umetina bura nyora yani naragere tinyasaga wanje. Sina nakingote nankole mwangu nchengende na unajua tinkwira na ona kilinko nyora geke na batumira watumika kwa iguri